Aj probaj ga armat. Neće sigurno. Have you tried to turn it off and on again? Ćemo ispred, ćemo dalje. Mi smo ti jutros išli prema Blidinju i prijatelji i ja smo išli sa više dronova u gepeku. I onda smo putem, sam se sitio da si ti radio, ako se ne varam, na carini, možda još i radiš. Pa smo mi to odlučili, nismo se htjeli zezat, prijaviti na ulasku u granicu. Tako da smo došli gore i uglavnom carina nas odmah kao pustila prolaziti dalje. Mi smo se zaustavili, ne, kao imamo, u autu imamo više dronova. Uglavnom, on je kao ajde otvori gepek da vidi i kad je vidio da imamo unutra jedno, ne znam, 6-7 dronova na oko odmah, a imali smo i 10-ak. Onda je rekao, slušaj, ja vas mogu pustiti, ali pitanje šta će vam reći dole i pitanje šta će biti kad se budete vraćali. Pa smo na kraju odustali od Blidinja i išli smo napraviti žir put Pelješca malo snimati. Tako. Eto, uglavnom radi toga sam te triba. Htio sam samo dobiti informaciju prije granice ili uopće pametno uputit se. I evo, ispalo je da nije bilo pametno, jer svu dokumentaciju smo trebali priložiti od računa, od svega, a nismo to imali sa sobom, tako da se nismo zvezali. Daj Croatia series in stone. Možda mogu odavde snimiti bez da idemo igdje, samo malo. Ne ti neš letu travu, koji si ti? Ovdje. Malo je dobre. Ima tamo put neki, ne znam li pristupačan da se vozi. Može se stati između Solane i onog mosta. Aha. Vičeš u zraku. Znaš što mi nije jasno kako radi? Taj spark stopper. Što ima kondenzator neki? Kondenzator? Da. Sav višak energije uđe u njega. Genijalna baza. Da. I on ti još osim što od toga filtrira ti šum. Evo, šum s baterije misliš da dođe? Filtrira ti frekvencije, da, uzima, na primjer flight controller će puno mirniji žiroskop imati kad imaš njega. Evo, tamo policija prolazi. Ne može, dobro je, registrirali smo let. Da. Ovo će sad biti zanimljivo, policija, prošli sam. Okrenit će se, ko kuća će se okrenuti. Zaboravio sam da je mikrofon na ovome. Ne, vezi. Samo da vidimo, ja ću poletiti koga, evo. I'm gonna die with my boots on. Lawnmower mode. 3, 2, 1. To je to, kužiš. Kako je lijepo. Say hi. Kako je dobro.
kadar. Genijalno. Puno je lakše zapravo u ovim situacijama razmišljati na hrvatskom, točnije ne snimati ono. No, treba letiti. Izgleda kao pjesak, ali mislim da je prije sol. Ću otići probat. Kada ispadne da je gnjojivo. Kakve sam sriće, vjerovatno bi i bilo. Smrdi po gnjojivu, ono, po MPK. Iz grojerskih dana. Evo ovdje ćemo ubrati smokava. Petri. Šta kaš? Ovdje ćemo ubrati Petri smokava. Moja žena isto obožava smokave. Ne govori to. Ako vidi ovo da smo rekli da nismo ubrali, gotovo je. To ćeš katat u videu. Kamera. Usrao sam se da ću kamere, sad sam zasra. Propoj, jevem ti se. Nisi dobro to. Prava je. Ajme men. Šta je? Refleksije, bolest. Plašta. Zamisli, kila soli, kila zlata. Split test iznad mosta. Sve me nagovaraš. A meni kao teško. Sebe nagovara. Jer ako tebe nagovori, nisam već vidim te još. Mirišu mi neke čudne trave ovdje. Dokle si? Vraćam se prema nama, idem tamo još jedan džir prema Solani. Snimiti neke niske kadrove s refleksijama. 5 minuta, tamo još taj džir i sljedeće. Da, tamo si. Majke, ovdje se brčkaju neke ozbiljne ribe. Ovo je baš dobro mjesto, baš je cinematic maksimalno, ne može biti cinematičnije nego što je. Nema nikoga, ali? Ne. Touchdown. Touchdown, dobar si. Split tesao sam most. Jesi? Jesam, ali ono, dosta sam iz visine išao, nisam došao iznad njega pa se brzo vratio. To ono refleksija, znači, ali lipše mi je kad se okrenem prema... Crkvu nisam ne vidio. Sad si mi otvorio nove vidike. Ideje. Uvati mi je kartica iz moza, ali možeš poniti. Ode si postavke kamere, vidi, ako si onu večer letio na auto ili kad si već bio. Da, ne, to sam vratio, ali moram se naučiti mjeriti onaj M. To ne radim. Sad je meni u plusu bio 1,7, ali iskreno ne briga me. Sa 8? Da, mislim da će biti lakše mi je shadove izvući iz highlightanog footage-a nego highlighte iz ničega. Ne, nego nisam testirao, prvo sam poletio i to je tako. I tako mi treba. Šta na crkvu? Upravo oša. Bravo. Imaju neki magarci ovdje putem. Nemoj. Ne znam jesu plastični i ne miču se. A moj je vruće jako. Živi su čovječ, ovo su konji. I ovo su magarci, i isto su živi. Ima se osjećaj, pošto se ne miču, ko da su ih stavili tu za ukras. A šta će? Postoje. Ajme, refleksija. Majko, moraš ovo vidjeti. Samo ti... Polako. I natrljaj da te ne boli. Nekoga je ujelo nešto. Ajde gori materi odmah i natrljaj da te ne boli. Je, vidim tovar odavde. Majke ti kliko je. Ma, bili magarac. To je konj, ja mislim. Dva su konja i imao čas 4 magarca, ubij me. Moguće su mazge. Šta znam. Je li kao mazga ne postoji kao vrsta, jer to je mišancija konja i magarca. Možda je tvornica mazgi. Good job. Good job. A vidiš ih odavde? Evo ima i neka, šta je ovo? Pa to ti govorim, kormorani neki. Kormorani? Ne zna naziv, šta je to? Sad će ih istrašinjati, a to je neki vodojedač. Voda nepropusni. Ujovi, maj. Aj probaj ga, Arman. Neći sigurno. Have you tried to turn it off and on again? Doslovno. Možda sad i radi ova tipka. Nemoj ga dirat. Neću ništa to dirat sad, jevem ti sve. Uvijek stres oko moza. Okej. Da idemo. Sinkulasku. 33, 22. Kad će ti brzo sunce. 14, nije se ništa potrošilo baterije. Ma di će, to je kubik baterije. I ono strašine, to je ptica vamo.
Ideš na crkvu? Ajde, tice ove snimiti. Isuse, koje refleksije. Ako možeš malo Sad lijevo. razumijem. Malo lijevo glavu, ako ćeš put tamo. Dobro. Još ne gledaš u tom smjeru. Još ovako. Ja, to baš okrenem se lijevo za 30 stupnje. Ma bit će to dobro, pun sam signala. Evo pataka. Nisu patke, nego kolege kormorani. Šta je kad lete mali dronovi onda ne trzate, a vi sad svi gledaju. Kolege. Ajde, lijepi se, neću izajebavati. Evo magarad. Bome konje. Par magaraca je mazgi. Refleksije su strava, pogotovo kad si u sjeni, to Isuse kako ono dezorientirajuće lještavo. Jel' tako? Ma, show program. Pa to je crkva sa nekom tvornicom. Je malo okolo neuredna, ali dolazak do nje je lip. A, Pa vjerovatno neka Solana. Javier Solana. Ok, idemo mi do Navrstona. A ideš gori? Mm. Znao sam. Sad sam, još sam Malo ću mozda samo upaliti. pomakao sam onaj alarm, znaš, na 100. Ja, I sad sam ono komotnije, gledam cijelo vrijeme doli, on stalno pleše oko 75, ali ne blinka. I onda mi je odmah u životu lakše. Ono. Biće kasnije, 20 minutes later, ja spavan ovdje kraj. A neće, ovo 10 minuta, tek sam na 2,5. Kako se meni... Aha, dolazim iz drugog kuta sada, mogao sam od šire proći. Čekaj, vrati se malo oko ove doli. Isuse, kako je bolesno. Sad smo Samo, skroz u još tamo. bi bilo samo da je totalna ona žega da ne puše, znači ništa, da nema nikakvog mreškanja. To nije nužno ni predivno. Vidim kako oblaci idu. Biće ti malo sad hlada. Nema veze, meni, ja volim te dynamic range challenges. Znaš, šta sam na 1,5 km jebote, ja se tresem, ono, te. Ma neka zastava, Znači ona. ovdje ti imaju 4 magarca i 2 konja i snimja sam ih. Evo, ne mogu više zoomirati. Oni se druže tu. Ok, ovo baš nije u redu prema ljudima s mozom. Iznad ljudi letit po zidinama. A već ste tamo? Ok, zavućemo se opet gori. Znači ovdje ti je sve u losu, osim genijalno, onoga genijalno. zadnje, one kule tamo na desnu stranu. E, pa bio sam do tamo, sad će ovdje kroz centar proći. Ona ti je u losu, ali ono sam ne smiješ nigdje nego iznad nje letiti. No, ljude sam sad vamo. Ok, vitarnanje počni. Ali nema nikakvih izazova. 3,80, 4 minute. Treba sam štap poniti jebati. Da. Od cipala ovdje, bi si noć poznati po tim ciplima ovdje. Pa lipo. Kako se otvori gori iznad kule ovaj zaljev. Idemo dalje. Kad završimo ovaj stint, onda će staviti puniti 2 baterije. Viš na Pelješac samo smo ston razvalili dosta. Ali sve je u losu, koje je dobro misto jebate, genijalna ideja. Nisam znao da uopće ovo postoji kad sam digao vatu, samo se otvorio pogled.
travel distance 5 km, a sad sam na samo kilometar odave. Kako je lipo bilo ova sol. Da. Op, evo. Našao sam isto da nismo u Losu. Gdje si otišao? A ravno vamo cestom ravno i onda se tamo spustio, znam da ni bili dijelova polja. Aha. Ravno tamo. Kažem, meni se strašno svidilo kako izgleda to na Maljorci, te solane. Znači moramo na Pag iduće. Za mene opet striša je udesno jer nije sajde ravno, okej. Nešto ga je bolilo zadnji put. Ja. Cog. Ako čuješ ove zvukove, misliš dolazi neka raketa, ona gore voze po mostu. Jebate, ovo je se penja iznad nas. Znaš kako ovo izgleda? Iza leđa ili? Iznad, ravno. Ne. Ja napraviti opet onu piruetu ovdje. A idi onda više još. Pa jedna 150 će ići. Neće previsoko. Nije baterija 370. Viš, na mozu je iz kutije je altitude limit postavljen na 500 metara da blinka. On je ono, kako ide, C1 kategorija. Ko je dobar. Idem do mosta. Dobro, most nije daleko, ne trebam to line of sight. Pa ne znam, malo sam ja s ove strane se maknit, a ne možeš toliko glavu okrenuti, doslovno ti je ono za 120 stupnje. No dobro, ne, samo da je samo nisko skroz. Ako budeš počeo blinka, okreni se i biš. To je odavde, nema 500 metara. Da, ravno, evo, 500 će biti ravno. Nego ono, opet dobra ideja gledat put tamo. Evo ti sunce. Prošlo ti je sve super, kad se budeš vratio ti ići do crkve opet. Ostao sam bez signala ispod mosta. Mislim, malo mi je samo štucnije video. To je i meni bilo. Da, baza. Opa, idemo u etar, malo više struje se troši, a? Da. 3.67. Naravno da nisam promijenio alarme za struju. Ma šta ćeš mijenjati to? Ako gledaš cijelo vrijeme. Naučiš živjeti s tim i to je to. Da. Ne, ovi će sad, znaš, ovi nisu upaljeni, to je veći problem. A, ovo sad... Da. Dobro, meni su nisko, općenito pratim tu bateriju. Da, cijelo vrijeme to gledam. Koliko, 9 minuta. Odradit ću ovu tvoju liniju. Ako ćeš ići sad do crkve u suncu ti je. Da. Idem vam ovom linijom da si ti prošao. Ovo jebate ga, vitar. Sad je počela puvat. Ovo se nabaca. Znači se s ove strane malo glavu lijevo. Strava. Šetamo kod tebe. Strava. A ja isto kad si ti... Evo ti taman ti je bigli se pokreta. Ja vamo doći s lijevije strane gdje manje... Sad kužim što si govorio za valove. Evo da je malo manje vidi. Prema crkvi je lipo bilo, bar ne znam sad kako je tamo. Je. Baš se vidi i ona u refleksiji isto. Ona se više digne. Šalje mi Igor poruku. Gorija mu je pisa, riješio sam ujutro za granicu, kaže on šta smo rješavali, nemam pojma dobro. Da ga zovnite, da ne stane zbunio. Jer on je radio na Carini gore. A Magaradan je ovdje na sredini. Nije priko Magaradi kući. Ona ne vidi. Nije nas nikad mobitel. Iako sam na low bandu sada.
mali auta, vele. Jedan dolazi iz Stona prema nama, Dobro. s ove strane nema niko. Aj kad ovaj prođe. Evo vidiš ga ti vjerovatno isto. Nisam, nije me, puštam ga da me prođe. Evo. Ovaj Druga crni. strana je čista. Confusing as fuck. Vamos. No disarm, no pre-arm. 10 minuta jebat. Takes a toll. Sjedi. Evo šta? Ništa kaj je reklama. Take. Open, burger, sandwich, pizza, french fries, seafood, klasika. Brlja. Šta se zove brlja? A nije, ali evo vidi. Arik Steaks. Čudno bus. Moj pajdo. Če ja tebe čekati? Ako on sad stane? Je. Ne, Ajde, trobnemo, nema da krene. Vidiš, ne treba nam, danas nam ne treba. Ovdje nećemo platiti ništa. Ja mislim da hoćeš. Ma nema, kuši, jel ti iscrtano isto? Je. Na podu je doslovno iscrtano. Jel je? Je. Daj, nemoj me sad. Balkan Broad, smrdi na dno. Evo, doslovno tu negdje gdje. Evo tu stane na ovoj gotovo. Eto.